Namazın içindeki duanı kaysı namazda aytkan jakşarak? Nafil namaz, sünnette okuyunuzlar. Namazın içindeki iki sajdanın ortasında attahiyatı okup salavatı okugandan keyin dualar, qovma dep koyot, rüküden turgandan keyin bulardın şu uzun alhamdulillah көп dualar gelgen bardığın nafil sünnette okuganыңыздар jakşarak bolot. Atak farzlarda kıskarak okuşuңuz керек. Attahiyat men salavattan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları. Al farz sünnet bardığında leç. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhudan gelgen rivayetler var. Allahumma inni zanamtu nafsi zulman kathira ve la yaghfiru zunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal gafurur rahim. Peygamber şunu Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhuga suraganında üretken. Ya Resulallah namazды үйреттіңіз, sizge salavat aytkanды, salam aytkanды үйрендік. Еми намаз бардығын Алла Таалага алкыш, мактоо, tasbih, сүрелерді оқығаннан кейін, sizge salavat aytkanдан кейін, дуа кылышыбыз керек. Ошо дуаны кайсы дуаны окуйын дегенде, азыркы дуаны айткан. Эгерде бул узунураак дуаны жаттай элек болсоңуз, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Peygamberimiz bir hadiste aytat, төрт нерседен пана тилемейинче sizde salam vermeye. Salamdan aldın tartın. Allahumma inni audu bika. Audu min adabi cehennem ve min adabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil masihid deccal. Ya Allah meni dozaqtın otundan, kabırın azabından, ölüm yaşamanın fitnesinden, deccal jamanının fitnesinden saqtadı. Qaraptın. Mekendi suyu imandan degen hadis eğer mamleket İslam mamleketi bolsa gana ökümü ötöt degen torağı je kандай болып қалады. Кыргызстанга бұл hadis өтөбү, себеби мекенди сүйүү деген сөздө аны коргоо, сактоо деген маани бар эмеспи? Биринчиден мекенди сүйүү имандан, хуббул ватан минал иман, мындай hadis жок. Түшүнүктүүбү? Алымдардын сөзү, мекенди сүйүү имандан, алымдардын сөзү. Бирок мекенди сүйүү имандан дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мекени, Меккени ушун жакшы көрөт эле. Качан коому чыгарганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эле арманын. Мен чыккым келбейт эле, сени таштабайт элем. Бирок эмне кылайын, булар мажбур кылат. Пайгамбарыбыз эң жакшы көргөнү Кааба эле. Сахабалардын эң жакшы көргөнү Пайгамбарыбыз эле. Ошон үчүн ушундан улам, мындай мааниден чыгарып туруп мекенди сүйүү иманда деп айтсак болот, бирок ушуну хадис Пайгамбарыбыз айтты деп айтпаңыз. Андай эмес. Макул? Алим алхамдулилlah Кыргызстанда иншалла 90% мусулман. Итагы иншалла адам туылган жерин жакшы көрүп, туылган жерин сүйөт, туылган жерине күйөт, сүйүүсү мааниси ошол, жакшылыгын таркатат, жамандыгын жок кылат. Allah кай жерде деген кандай жооп беребиз? Куранда Алла Таала аршта деп келет экен го. Ошого Матуриди биздин акыйда боюнча кандай жооп беребиз жана ишенебиз? Азыр эле айтып тургандар мындай: Алла субхана ва таала ар-рахман алал арш истава боюнча Алланын сыпаты бар. Мында муташабихат аяттарды Алланын сыпаты дейбиз. Алланын колу деп, мисалы, ядулло, ар кандай Алланын сыпаты деп токтойбуз бана. Çünkü en yaxşı aslam tariqa, ahvat tariqa. Bizde emi albatta tafviz менен тавил, emi бул жалпы элге айтыла турган мындай маселе эмес. Себеп дегенде буну түшүнүп түшүнбөгөндөр. Анын жалпысы Алла Таала тууралуу ушунда акыйдада болсо, Алла мавжуд, Алла бар. Вахид жалгыз. Ла шарика ла, эч кандай шериги жок. Затында дагы, сыпатында. Макулбу? Мавжуд Алла субханаху ва таала, била жисм, била жиха, била макан. Allah var, hiçbir caysız. Allah var, hiçbir dene müçösüz. Allah var, Allah subhanahu hiçbir tarapsız. Bul taraf. Altı taraf Allah'ını kurçavay. Bizde, sizler, men bet mаңдайымда, arkamda olsa mihrap, üstümde patolog, astımda gilem, oң жағымda bol, sol жағымda bol. Altı nerse mahluktu kurçayt, Allah'ın altı nerse kurçavay. Cihati sitte, Allah Taala budan таза zat. Mahlukka gayerde okşoy turgan sıfat aytılsa Allah таза zat. Leyse kamislihi şey. Allah Taala mahlukka taptakır okşoy. Mahluk Allah'a okşoy, Allah mahlukka okşoy. Lam yekun lehu kufuven ahad. Allah'a teng jok hiç kim. Allah subhanahu ve taala ahad, samad, жалгыз, hiç kimge muhtaç emes, bar Allah'a muhtaç. Allah subhanahu ve taala mahlukun sıfatlarından neken? таза. Aruzat. Sahabalar kalgandın
Сахабалар калгандын 1/10 кылса бейишке кирет деген хадис бейди. Жок, Мушкатта хадис бар, Мушкаттын Масабихте хадис бар. Пайгамбарыбыз сахабаларга айткан, силер ушундай замандасыңар деген. Буйрулган нерсени 10-дан 9-ун аткарсаңар жок болуп кетесиңер. Бирин таштап 10-дан 9-ун аткарсаңар жок болуп кетесиңер. Бирок кийин бир ушундай заман келет. Алар 10-дан 1-ин аткарып 9-ун таштаса, нажат табат деген да. Бул ибадатка байланыштуу эмес. Өзгөчө бул амр бил маруф, нахи анил мункарга байланыштуу.